ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende bagezeho amakuru akomeye abariko aragenda yibonekeza mu gisata kirebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 14 mukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiriko biragenda bigaragara. Turabwira ko iriya dans ni élément indiqué une prépositionnement tactique vise un sacrement sur la ville de stratégique dit Uvira considéré comme une zone réfugiée des forces royalistes. Ibyo turi buze kugaruka tubabwire kandi evaluation de ramenance aho bigaragaza ko la CRG2 estime que l'ennemi préparait un manœuvre offensive synchronisée depuis 103 axes Eria Karehe Kashehe Kabal Uziba ete Murenge ete Runingo nkuko biriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye yatanzwe na SNE Service National de Renseignement ndetse na Demiape aho bagize bati il y a le risque d'engagement direct dans la zone d'Uvira était élève dans une approche ikaba bivuga ko rero biri bube mu masaha 72 ni mu gihe kandi muri aya makuru akomeye twabonye hawe GD akomeza agira ati l'enforce immédiate dans une phase d'observation avancée dans la zone de changer Kavimvira et Luvingi. Il y a déploiement d'équipes de M23 sur l'axe bizegereye Uvira. Turabaza kandi kubabwira ibijyanye na mobilisation en urgence de force intervention rapide yamaze kujya iribonekeza. Turaza kandi kubabwira ibiko biragenda byibonekeza nga tubabwira amakuru akomeye agaragaza uburyo ki FDNB iryamiye amajanja nyuma y'amakuru akomeye amaze gutangwa muri GD aho rero umutekano wa Uvira wamaze guhita wongerwa mu buryo budasanzwe. Birero kandi bikaba bitandukanye n'ivyari bimaze iminsi byibonekeza aho bitangazwa ko birebana n'abinjira ndetse n'abasohoka mu bice bitandukanye byamaze gukanirwa muri sekteri ya Bibogobogo ndetse muri Fizi umutekano wakajijwe. Ni nyuma y'uko rero komanda sekteri wungirije wa Kibogobogo yasesekaye muri ibi bice aho yaje kugenzura abasirikare bari nga ndetse abamabwiriza akomeye ya gisirikare. Muze turebera hamwe ibikomeye byamaze gutangwa bijyanye n'amakuru akomeye y'ubutasi yamaze kuvumburwa bijyanye n'ibikoresho bikomeye biri kuvanwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bikazanwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo bigizwe mu ruhare rukomeye n'amakamyo kabuhariwe w'izasarambwe ari gukora deployment iteye y'ubwoba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na Service National de Renseignement yamaze guhindura imikorere ndetse n'amakuru akomeye iri kwiragenda itanga. Amakuru afite ahuriye n'umutekano ngaho twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo burambuye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 14 mukakaro 2025 nibwo hatanzwe raporo ikomeye y'ubutasi yagejejwe ku rwego rwa G2 rw'ubutasi bwa gisirikare bwa FRDC igaragaza amakamyo menshi y'izasarambwe ari gutunda ibikoresho byinshi bya gisirikare abivanye Rucuru na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru abizana hafi y'umujyi wa Uvira. Ibi bikorwa bikaba rero bigaragaza umugambi wo gufata igice cy'umujyi w'ubucuruzi wa Uvira. Bivugwa ko rero ari umujyi ukomeye wari usigaye ugenzurwa n'igisirikare cya leta. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'uko habari amaze iminsi ibikorwa bitandukanye bigaragaza aya makuru. Mu ijoro ryakeye televiziyo y'igihugu RTNC yasomye itangazo ryavuye mu nama minisitiri ikubiyemo amakuru agezweho kandi y'iki gihe aho minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma bwana Patrick Muyaya yagize ati muri Kivu y'Amajyepfo hagaragaye kwisuganya kongera ibikoresho byinshi n'abasirikare mu nzira zose z'urugamba. Intego yabo no gufata uduce tugenzurwa n'ingabo za Kongo FARDC by'umwihariko Uvira. Aya magambo akaba yateye impungenge ashimangira ibyari byaratangajwe n'abaturage bo mu duce twabwegera Change Kavimvira Runingo bavuze ko babonye amakamyo yikoreye intwaro z'ingabo zambaye igisirikare ariko zitariza FARDC. Muri iyi ntambara ikomeje kwaduka uko bwije n'uko bukeye izasara
Sarambwe zikomeje kwigarurira ibice byinshi binini, aho wamaze kwigarurira umujyi wa Goma, umujyi wa Uvira, akaba ari utahiwe nyuma ya Bukavu nkuko biriko biragenda byibonekeza mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu biravuga ko hakomeje kugenda hagaragara abasirikare bizasarambwe bakugenda bakora inama byato na hato, benshi bakabamya ndetse bakavuga ko bari mu myiteguro ndetse n'inama zitegura gufata iki gisagara. Nkuko ari amakuru dushyikira ngabivuga, amakuru yize ava mu nzego z'ubutasi za JT aravuga ko imodoka zisaga 15 zimaze kuva mu bice bya Kahuzi Biega zigana mu majyepfo, zikaba zishobora kuba zerekeza mu bice bitandukanye bisanzwe bigenzurwa n'uyu muhari w'izasarambwe. Harakekwa ko izi nzira zishobora gukoreshwa mu kugota Uvira hakoreshejwe amayeri y'imirwano yo mu misozi ndetse no mu mihanda igoye kwinjirwamo. Byose bikaba bije nyuma y'aho bivugwa ko izasarambwe zasabye leta ya Kongo ko bajya kuyobora uburasirazuba mu gihe kirenga imyaka 8 nk'uko babisaba mu biganiro biri kubera i muri Katari. Ubuyobozi bwa Kinshasa bwamaganye kure iki cyifuzo. Iki ni icyifuzo kikaba gifatwa nk'ikimenyetso AFC ifite umugambi muremure wo kurenga cyangwa se kugira ubutegetsi muri aka gace. Guhera ku wa kane imirwano ikomeye hagati y'izasarambwe ndetse na Wazalendo yakomeje kwaduka mu duce kwa Kasheke Bazungu muri teritwari ya Karehe. Radio Okapi yatangaje ko abaturage benshi bamaze guhunga, abandi batangiye gusahura ibikoresho byasizwe n'ingabo za Wazalendo zasubiye inyuma, aho bivuga ko ibingibi bikomeje kugenda biteza ibyago bikomeye. Nyuma y'iraporo y'ubutasi FDLB na FARDC bashyizeho umurongo udasanzwe wo kongera abasirikare mu gisagara cya Uvira, gushyira uburinzi ku mupaka wa Kavimvira, gushaka abajyanama b'ubutasi no gukurikirana imodoka zose zinjira mu gisagara cya Uvira. Hari kandi amakuru y'uko ibikoresho bikomeye by'ikoranabuhanga n'imbwa zikoreshwa mu gutahura intwaro zamaze no kugezwa mu gace ka Shanje kegereye neza igisagara cya Uvira. Umuturage utuye mu gisagara cya Uvira agize ati ubu mu mihanda yose ni umutekano ukajijwe bidasanzwe, umuturage nta kimenya icyo yakora. Dusigaye twibwira ko izasarambwe zahabuye bikomeye igisirikare, ariko kuri undi w'igisirikare cya leta kiryamye amajanja. Uburyo ibintu biri kugenda bifatira intera birerekana nk'intambara hagati ya AFC ndetse na FARDC iri kugenda ijya ku rwego rurenze, ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bushobora guhitamo iyi nzira yo kuba bwarwana kuruta kujya mu biganiro, kuko basanga batakemerera izasarambwe kugenzura cyangwa se gukomeza kugira ibice binini bagenzura ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Izo menshi bashingiraho ndetse bagamya ko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda nayo itegura uburyo bwo kurwanya izasarambwe. Dukomeje n'ubundi amakuru akomakomeye ariko aragenda yibonekeza, turaza kubabwira ibiriko biragenda bitangazwa nyuma y'uruzinduko rwa komanda wa segiteri yo muri Bibogobogo. Muri iyi minsi intambara irahanganishije bikomeye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'umuhari w'izasarambwe. N'intambara kandi tutatinya kubabwira ko imaze igihe kinini ndetse yangayikishije imiryango mpuzamahanga, aho rero kugeza ubu ngubu bigaragara ko ibintu bitameze neza. Amakuru dukesha abaturage ndetse n'abamenyesha amakuru bari mu bice bitandukanye bya Bibogobogo aravuga ko habaye uruzinduko rwa komanda segiteri wungirije yagiriye muri ibi bice rutunguranye mu gace ka Bibogobogo kari mu gace ka Fizwi, ahazwi ko hari ingabo nyinshi z'abanyamurenge n'ahari ibirindiro bikomeye bya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Mu gitondo cyo kuwa gatanu hari ku igenekerezo rya 11 Mukakaro 2025, ubwo rero aherekejwe n'abasirikare bari muri convoy ebyiri z'igisirikare, aho yahise yerekeza muri camp ya FARDC ahitwa Musaraba nk'uko byatangajwe n'abaturage ndetse n'abasirikare bo mu nzego zangaha. Komanda wa segiteri ari hano muri control y'abasirikare kandi yajerekejwe na convoy ebyiri za gisirikare. Ibirori byatangajwe n'umusirikare usanzwe ukorera muri ka Musaraba. Iyi ni control igamije gukusanya amakuru ajyanye n'imyanya abasirikare ba FARDC baherereyemo, umubare wabo abagiye mu kwimurwa, ariko ibimenyetso byatangiye kugaragara ko ari imigambi y'ibikorwa byo gutangiza ibitero bikomeye mu bice bya Minembwe ndetse na Rugezi no mu bice bya Mikenke. Inkuru zituruka hizewe mu nzego za gisirikare zombi z'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziragaragaza ko FDLB yasabwe gutanga umusada wihuse muri operasiyo yihariye yiswe operasiyo
rapide igamije kwisubiza ibice leta ndetse n'igisirikare bagiye bambura rwa n'izasarambwe. Ni urugamba rugiye gukorwa mu buryo bugezweho hakoreshejwe amatsinda y'intambara acuritse bizwi nka unité de combat rapproché, abarwanyi bafite imyitozo yo kurwana ku butaka bugoye, terrain difficile, ibikoresho by'intambara bya nijoro, système de attaque nocturne, ibikoresho bifasha abasirikare kubona no kurasa neza mu mwijima. Hari kandi sécurisation des lignes arrière, aho rero hategurwa amayira yo gutanga ibiribwa ndetse n'intwaro ndetse n'umusaga ku basirikare bari ku rugamba. Hari kandi opérateur de reconnaissance avancée, abasirikare bafite ibikoresho byo gukurikirana umwanzi n'ubumenyi bwo gukora mapping strategy. Ubusanzwe mu Bugobogo harimo amakampu abiri y'igisirikare cy'u Burundi, imwe iri ahitwa Rango, irindi Rango ya UGF, irindi iri ahitwa Bivumu. Abasirikare benshi bari barimuriwe mu minsi ishize bajyanwa ahitwa Murima hafi ya Minembwe mu rwego rwo gutegura icyiciro cya mbere cy'intambara ndetse n'urugamba rukomeye. Nubwo rero bamwe bimuwe, ariko amakuru avuga ko FDN bigiye kongera kohereza abandi basirikare, by'umwihariko abakomanda bayo bakomeje kugaragaza ko bamenyereye ibijyanye no kurwanira mu misozi, bagashyigikira FARDC mu rugamba rugezweho ruzwi nka anti-insurrection operation. Hari kandi contrôle opérationnel, gusura abasirikare ku murongo w'intambara no kugenzura imbaraga bafite. Hari kandi zone igice cyihariye cy'urugamba kikaba gishyizweho mu rwego rwihariye. Hari kandi renforce, kongera abasirikare cyangwa ibikoresho mu gace kazwiho kugira ibibazo by'umutekano. Hari kandi coalition militaire, ihuriro ry'igisirikare cy'igihugu kimwe n'ibindi bigenda byibonekeza. Hari kandi prepositionnement, gutegura abasirikare n'ibikoresho mbere y'uko igitero gitangira. Hari kandi opération opération de barrage, gutera umwanzi ugamije kumuhashya no kumwirukana mu bice arimo. Hari camp tactique, ibirindiro by'abasirikare bari hafi y'umurongo w'intambara bafite ikoranabuhanga rihambaye. Hari kandi observation nocturne, gukurikirana ibibera ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza muri ibi bice. Byose nibikomeje kugenda bigaragaza uburyo ki ibintu biriko biragenda bipangwa. Hagati aho mu yandi makuru, uruntu ruraca ibintu ruravuza akamo ku masezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'amakipe y'i Burayi. Ariko mbere ko tubigarukaho, reka tujye mu nkuru komakomeye irebana n'ububanyi n'amakungu, aho rero biri kuvugwa ko David Rami w'Ubwongereza yavuganye na Paul Kagame ashima intambwe yateye. Biro n'ubundi bikaba birimo ibirebana n'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Rami yatangaje ko yavuganye na Perezida Paul Kagame mu gushima intambwe yatewe n'amasezerano y'amahoro hagati yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gushimangira ibikenewe ko bizashyirwa mu bikorwa n'impande zose. David Rami yavuze ko aya masezerano y'amahoro hamwe n'ibiganiro hagati y'izasarambwe ndetse na leta ya Kongo muri Qatar bitanga amahirwe ku mahoro arambye n'iterambere mu karere. Kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Rami yagiye Kinshasa n'i Kigali abonana ba perezida b'ibihugu byombi umuhate w'Ubwongereza wo gushaka amahoro. Muri uko kwezi Ubwongereza bwari bwatangaje urutonde rw'ibihano rugiye gufatira u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara. Mu byo ubusaba harimo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Perezida Paul Kagame aheruka kuvuga ko hari ubu ibindi bihugu byagerageje gushakira igisubizo aya makimbirane. Ashima ubutegetsi bwa Trump ko ari bwo bwagize icyo bugeraho. Ariko nubwo Ubwongereza bushinja u Rwanda ibijyanye n'ingabo muri Kongo, u Rwanda ni kenshi rwagiye ruhakana ibingibi ndetse nta n'ibimenyetso abavuga aya makuru bigeze bagaragaza. Perezida Paul Kagame yavuze ko bimwe mu bihugu byari byarahagaritse inkunga bitera u Rwanda bizatangiye kuyisubizaho. Ntiyavuze niba Ubwongereza burimo. Ubutumwa bwa Minisitiri Rami yashyize ku rubuga rwe rwa X bwakurikiye itangazo ry'akanama gashinzwe umutekano ku isi n'umuryango w'abibumbye katangaje ko kishimiye intambwe yatewe n'ariya masezerano y'amahoro. Mu makuru hari aka kanama kasabye leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'u Rwanda kubahiriza ibisabwa n'ibikomeye biri muri aya masezerano, harimo n'ibireba MONUSCO n'umwanzuro wa 2773 w'ako kanama ka Loni wafashwe mu kwezi kwa kabiri.
umwanzuro wa 2023 urimo ko aka kanama gategetse ko M23 yaratitihagarika ako kanya imirwano no kuva muri Goma, Bukavu n'ibindi bice byose bagenzura. Kasabye u Rwanda guhagarika gufasha M23 no kuvana by'ako kanya ku butaka bwa Kongo ibi abasirikare ndetse mu buryo bwihuse. Kamaganye ubufasha igisirikare cya Kongo giha umutwe witwaje intwaro z'umwihariko FDLR. Kasabye guhagarika ubwo bufasha no kwihutira gushyira mu ngiro ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje zo gusenya uwo mutwe. Kasabye kandi cyane cyane u Rwanda rutera intwaro rusange ya Kongo gusubira byihutirwa mu biganiro bya diplomasi zo kugera ku mahoro arambye. Umwanzuro kandi wanasabye impande zombi kwemera ko ingabo za MONUSCO zikomeza akazi kazo mu kugarura amahoro mu buseruko bw'iki gihugu. Gusa ubutegetsi bwa Kigali na Kinshasa bwombi bwagiye bugaragaza ko uwo mutwe w'ingabo za UN nta musaruro ufatika wigeze utanga. Mu gihe rero umuhate w'ubutegetsi bwa Trump n'ubwa Qatar ukomeje gushimwa, byitezwe ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo bahurira i Washington nk'intambwe ya nyuma yo gushimangira ariya masezerano. Ku wa gatatu Perezida Trump yavuze ko atekereza ko mu byumweru bike biri imbere bazaza gusinya ku masezerano ya nyuma. Trump asubiramo kenshi ko yabashije kugeza ibi bihugu ku mahoro, avuga ko bizari bimaze imyaka 30 birwana, ko yari intambwe ndende yo kurandura. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko ugusinya aya masezerano y'amahoro ari intambwe ikomeye, ariko ko igikomeye kurushaho ari ukuyubahiriza kuko hari amasezerano yasinywe mbere ntiyubahirizwe. Ubu benshi biteze ko ibibera muri Qatar bigomba kuzatanga umusaruro ndetse bikaba n'intambwe ikomeye mu kurangiza ibibazo bimaze iminsi byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abasasanguzi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu batangaza ko intambara isenya ndetse ko itazigera igisubizo na rimwe nk'uko byagiye byibonekeza. Ubwo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba rero kuri ubu ngubu bukomeje nabwo gahunda zitandukanye zo kuba bakegera ndetse bakisubiza ibice bitandukanye. Ariko hagati aho nubwo bimeze gutyo, hari amakuru akomeye akomeje kugenda yibonekeza avuga ibiri ko biragenda biba, aho Trump yiteguye kwakira Perezida w'u Rwanda ndetse bikaba rero byitezwe ko bizarangiza ikibazo, ariko siko abo muri Kongo babibona. Shingiye ku byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'inama y'Episkopi muri Kongo Kinshasa, Musenyeri Donatien Nshore, uvuga ko igihugu cye gikeneye gukemura ibibazo umuzi, aho rero abasasangura babona ko ibibazo biri hagati y'u Kongo n'u Rwanda ari akantu gato ku byakemuka bikazana amahoro muri Kongo. Mu kiganiro Musenyeri Nshore yahaye abanyamakuru nk'uko Radio Okapi bivuga, yavuze ko inzira zose zigamije amahoro muri Kongo zigomba kwiga ku mizi w'ikibazo gitera intambara. Yagize ati, mu nzira yo gushaka amahoro, niba mudashatse impamvu muzi ntacyo muba mukoze. Nta byinshi yavuze ku masezerano yashingiwe i Washington hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo. Aya masezerano akaba azemezwa mu gihe cya vuba mu gihe uko bizagenda. Musenyeri Nshore yagaragaje ko aya masezerano atarebye ibibazo umuzi bitera amakimbirane mu buseruko bwa Kongo. Yasabye ko habaho kwiga neza ikibazo kandi imiryango itandukanye nk'amadini, imiryango yindi itari iya leta, amateka n'abaturage ubwabo bakabigiramo uruhare. Mu biganiro rero bibanze ku ruhare ndetse n'abarimo Thomas Ruhaka wabaye umudepite, yavuze ko impamvu zizana amakimbirane muri Kongo na Professor Chibangu Karara wavuze ko birimo ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington. Ibyo bikaba rero ari ibintu bizagiye byibonekeza. Uretse amasezerano y'i Washington, mu gihugu cya Qatar naho hakomeje ibiganiro hagati y'intumwa za leta ya Kongo n'abahagarariye AFC. Ibyo biganiro bivuga ko biga uburyo intambara ihagarara n'imitegekere mishya ya Kongo. Musenyeri Donatien Nshore yavuze ko urwego ayobora Senko rufatanya na Église du Christ en Congo ACC rukomeje inzira yunganira yo gushakira Kongo amahoro, bizwi na la paix sociale pour la paix et un bien vivre ensemble.
iyo ni inzira itanga amahirwe yo gutekereza ku kuyobora igihugu ntawe usigaye. Yagize ati iyo nzira igamije kubera urugero abayobozi, abahanga n'abenegihugu kugira ngo bubake icyerekezo basangiye ko hazaza ha Kongo. Iki gitekerezo cyo kubaka Kongo itagira uwo iheza mu baturage bayo, Senko na ICC bakiganiriyeho n'inzego zitandukanye, harimo abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo, bikaba byarabasabye kujya i Goma guhura nabo, bakaganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse banagiye kubibwira abanyekongo baba i Burayi. Amasezerano yasinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda kubimo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe irwanira mu buseruko bwa Kongo, birimo ubufatanye bwa Kongo, ndetse ibi akaba ari ibintu byemejwe ko bishobora gutanga umusaruro. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere ufite ndasabone wiyongere mu bajye barimo kubana natwe ngaha mu makuru akomakomeye tugenda tubashyikiriza ngaha.